Pozdrav svima ljudi, Dženan ovdje i ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite, danas ću vam pokazati šta se to nalazi na mom Android mobitelu. Pa hajde počnemo. Na ovom prvom zaslonu ovdje, kao što vidite, s lijeve strane ima dvije igrice. Traffic Tour neka, Surfer Surf i ovaj dole za snimanje Game Screen Recorder. U sredini ima Facebook Lite, YouTube, Messenger, Instagram, vamo Google, Gmail, Wi-Fi free i trgovna plin. Da sad vam pokažem što najviše koristim. Ovu igricu prvu sam tek malo prije skinuo, tako da ne znam šta se nalazi na njoj. Ovu drugu igram već odavno, a ovaj Game Screen Recorder sam mi snimam od početka. Ovaj Facebook Lite jednostavno radi svakim uvjetima mreže, tako da mi se sviđa, provodim vrijeme više na njemu. Na YouTube isto tako provodim skoro pa čitav dan. Kao što vidite, imam YouTube kanal ovdje. Isto je Messenger koristim, Instagram. Na Instagram sam više manje, to me onako ne zanima jako. Google isto koristim, Gmail koristim za obavijesti od nekih sponzora, šta ja znam nešto. Wi-Fi free, ovo mi je ekstra aplikacija, gdje god da se nalazite, pokazat će vam čiji Wi-Fi ima. Evo u mene dole gdje živim grad, evo ima ovaj neki zmajevi tamo šta znam. I sad uđem dole, šifra im je otvorena. Ima autobusna stanica, isto je šifra otvorena. Gradska kavana otvorena. Evo brzo griz, da vidim malo šifra, evo šifra je song 1, 2, 3, 4. Dalje da vidimo, trgovnu Play isto tako koristim. I ovdje isto nije ništa se puno priča. Evo, koja mi je slika pozadine? Slika pozadine je Cristiano Ronaldo, to mi je omiljeni igrač. Ovako dobro zajebaj. Ne znam šta još da skinim, to bilo to u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio, ostavite like, subscribe i komentar. Pozdrav!